My naam is Byron. My naam is Andri. En ons gaan vir julle vandag wys Hoe om fisiese konflik te hanteer. Reël nommer 1. Wees altyd bewus van enige gevaar van enige kant af. As jy nie kan koes nie, kan jy nie poes nie. Dis wat jy nie moet doen nie. Reël nommer 2. Die ou wat die hardste skree, kan die hardste slaan. Reël nommer 3. Proteïene. Almal eet eiers, maar wat hulle nie weet is, die meeste proteïene lê in die skil. Proteïene. Reël nommer 4. Vir elke fight wat jy wen, maak vir jouself 'n medalje. Sodra jy hierdie bad boys uitbring, gaan ouens jou vrees en vrouens wil jou peel hê. Asook, dis goeie trouingstaars. Reël nommer 5. Oefen kakhard. Jy weet wat sê hulle altyd. If the sweat don't drip from your ball, the other guy will give you in the hole. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. And nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. Fight to the end, 'cause your life will depend on the strength that you have inside you. I gotta be proud, standing out in the crowd with the odds in the game to fight. Daar sê julle, as julle ons program volg, dan behoort julle 'n fight te wen. Ons vat geen verantwoordelikheid vir enigiemand wat gedoos word nie, behalwe as dit deur ons is. You're the best around.